Bakit? Kaslang nakadado ti bisita tayo. Ay kasi sinupay nga, ikat lagi tagar-aram ati anak mo. Ay, ado tagar-aram di ta anak mo, ta siyempre, nagmanakanyak nga na pintas. Ay, kano handak nga binudul-budol, edi balasangak, akat di ba ka kumatadta. Malabs, nagsaukaks lang handak nga pinikot, edi kabanbanwagak Ayhan mo irugyan ti sumayat di talaklakayan ka. Ingkakit di baga di anak mo tapilyan na jay kababaknangan. Ay tumal nakatalakayhan nga ti kinabaknang ti pangibasaran ti panagayat. No mat ano adat ti agregalo kanyak ti Chivas Regal. Uno Johnny Walker. Apay si kay digar aram ka kanya. Nakapupubre ka. May santo pay ti kami sirsiryom nga balibalik tadam inaldaw. Kinayat ko pay lang sika. Si kamat malabs, pas is pas nga raw. Aguray ka man ta, apang kuman kilatisan dagita, agar-aram nga dagita. Ay baraw, siyak ti tatang ni Annabelle, jar araman niyaw. Kahit damagak lang man niya mati trabaho nga baraw. Sir, may sak nga panakabagi tilintag, sir. Diyan makon ko ng men in uniform. May sak nga police. Nice. So, babaero. Amakit di nga amin. Mostly. Baka inayon mo di anak ko di collection mo Nadamag ko kano, duwa-duwa ti cellphone nyo. Di may isa para di checks. Ay na. Tiloko. Tapos tinangag ko pa'y. Paasa kayo kano. Ti kunada kada destino yo. Ada kano ti chicks yo. Sabagay. Chismis lang di nga nangag ko. Sige barok, nyamat nga iti trabaho barok. Ay, bali akal, madama nga agberbero kak iti trabaho angkol. Ay, kasjay, fresh graduate ak iti engineering angkol. Padasak nga apply angkol ti kwa, ti work iti na gobyerno. Ada ba ti relatives mo nga ada ti saad na iti gobyerno? Dahil lang ngay angkol, awang kapit ni Jeoneg. Ay na, masaya nga nakadagito nalalaing nga ubing nga dagitoy. Uray pi man no, nalaing ka, no awan ti kapit mo di gobyerno, jobless ka. Kaano ay nga maikat day ta palakasan system gamen. Very bad. Kunada, no malakas ka, sikat ti maalati, trabaho. Only in the Philippines. Lang, bak nang ti panaggargaraw na ato Baraw, nga mati trabaho ngay. Naimbag nga rabi yo apo. Sakmod, kat may sak nga politiko, nakatalong at termino ako nga nakatugaw iti munisipyo. Kat nakita yo apo jay lugan di Tarwar, jay lugan, jay Montero. Lugan ko di ay. Sekreto ta tayo. No, diskitar lang ti pagtungtungtungan, anak nga maibusan. Ada ti malaalak nga porsyento, kada kontrata nga mairil-release ko. Asus, corruption dato Kailangan yun sa nga gawid, sir, no siyak na kayo masapak di bangko. Ag-withdraw isubit amin nga nakupit ko. Amom no apay, tapno magatang ti usto nga materialis di proyekto. Tanuhaan marba man ang dekalsadan to. Nakaasi ti umili, nga malmalpas ti korupsyon. Anya ngay gamin kit. Adapay gamin ti pasuksok. Amom tiket ko nga sa won.